Kum sang ni somni le pali November ni nga hian khovel ramro puiber United States of America chuan an ram ho tuluber president an thlangdona mitam takin vote an thlak to nge US president azirin khovel hoilam hi nasataka adang lam thina wangin he in thlan hi America tan chau ni lo khovel ta na poimo tak zeta mizo te point kan nga eventual ta hlea a hun lai chuan ti alu athin viau rengani US le India ram in real boldan hi ain anglowa keini a chuan president hi ahming chawa thu nei tu berni in atak taka chuan prime minister in thila ti thei bera US ram kalphunga ve thung chuan president hi engkima ni ber lal thu chu thu to pani ti angdewin president hi thu bul le top keng tu ani tuntrum in thana hian US president ni lai Joe Biden chu an mi le saten an du lo em awangin ading non to lova hei wang hian vice president ni lai Kamala Harris chuan a ayo in Democrat Party presidential candidate aron nia Republican chuan US president lui kumsang ni somni in thana Biden alakatlom Donald Trump bok an the chuak November ni nga hian vote thakin an share zui ngal dona zan lama chuan America hian avoi khatnan meche president an nei don nge avoi ni nan Donald Trump an thlang tling don ti kan thra thei to mayang tunge tling jok turadin kai mi pui ngai dan an laka tunge sang jok ti le in thlan kai hnoi sang kan rut ma in an in thlan dan le kan in thlan dan kalphung ain an lo awangin an kalphung thren khat kan tar lang masadon ani atir lama kan tar lan to angin US president hi November ni nga hian thlan ani dona US president atana thlan thar hian kumsang ni somni panga January thla atangin hemo phurna hi latranin kumli chung White House aluang US president te hi an thu vet le an ram chung thil pi alam thlenga ram IOA in rol thein ram dang ne na an in lai chin na chungchanga po an du angin ke an pen thei ama thuwa dan siamin ahman tir theya ama ero chu democracy kalphunga mani thu ngota thuti tluk a fin thlak lo wangin chunga dan siam le ruwa man te chu congress pompuina ala thin congress kan ti hi US ro rel na in pani te soina ni in India ramalok sabha le Rajya Sabha ang hi ani US president ni hi thilhar takania khovel mi hring za som ko pakwa point pakwa aya tamma hi dam chunga US president ni ngai lo tur kan ni party lian pani ten tunge an party in presidential candidate tan an vor chu ang ti in du thlan na an siam phota an party chunga boruang nei lian deu keikani inti chin ten president ni tumin an beya general election an vor chu atur zongin vote an thlak ma support thin Republican Party atangin president Louis Donald Trump chu Ron Filorin Wisconsin an party convention official Republican nominee atanan puanga ani hian thunei na pe kani angin vice presidential candidate atan Ohio Senator J.D. Vance arwan ngal Democrat Party atangin atira president Joe Biden chuan president ni chunzom tumin beima se kumsom riat pakhat laya upa nito pangur chuai le thom na lo Biden hi mipuya atlan na lo leti an party mi le saten ria in an ei thu tlang takin an soi chuak loma kan party le America tan ka chol hi a thajo ke ti in puitling takin a in hnuk dokta ani president ni lai ber a in hnu do tak sia chuan tunge kan the chu ta kang ti in Democrats Party ruai tu de an in mukhoma an party chunga thom na ber Indian thisen kai le mi hang te lakatlana tak Vice President nilai Kamala Harris vor chu an de tuta ani midang chu buai tu an omlo wangin Jamaican mi hang pa le Indian ukara piang kumsom rukmi hi an candidate tan an nem ngeta athurwal puitur Vice Presidential candidate tan Minnesota Governor Tim Walz athlang zui ngal bok US President thanna hian party lian pani candidate te bak hi tling thei tur anom ngai lo wangin candidate dang te ming soilan ani mang ngai lova ama ero chu kan ram ang thoin in thando na ron lang ve ji ale anin mu len ve to ka wanga ron pen chuak thin party te naw le independent candidate anom ve nuk thin ti kan hriat tel a thome tuntruma po hian US President Louis John F Kennedy unaw pa fapa Robert F Kennedy Jr chuan president ni tumin abe na saman hlea ama ero chu August thakhan campaign chol sanin atopa Donald Trump athop ta dayani party lian pani te chu tu te nge US hian party lian pani Republican le Democrat an kan ti kha ram le mi pui ta na tho du ve ni ma se an thu ke na in anglo
Kamala Harris te Paul Democrat hi an thiang zau dewa an tlang au pui lang sar tak tak zinga dan nuaya mi mal dik na chan vo hum hal America mi pui him na le khovel sikle sadang lam zel tur ven him te atel mi mal dik na chan vo ti hian an rin na le sa kho hum hal chi le chi in tluk tlan na nam nu fo le changkang jok te dan ma thu mun renga ro rel sak ang chi te mi pa le mei che in tluk tlan ang chi te akeng telani Donald Trump ate Paul Republican hi adu firchi man laya anti dan phung pai mai du lo chi ni in hei wang hian GOP emo Grand All Party emo anti doctrine chiati niam sarkar ti tet silai kol phalna dan kentlang ramdanga tanga pemlut na salutuk khuwa khirle naw ti tla khuwa khirte antlang au puina save thung US President tur thlanna a thilmak ve deuh mai chu mi pui vote mutama piang an tlingot ngai lo hi ani hei achan ber chu mi puin an thlan chua electoral college voter ten president tur an thlan le chhon wang ani hei wang hian rampum huapa mi pui vote mutam zong ni ain state ranga chak zong ni apoimo a state somnga a hne na chan tumin an bei chiam ta thina ni state kin te hian an state chunga mi hring tamdana zirzelin electoral college voter an neya state lian le te in an nei za te in anglo a in thlau viau US rampum puya electoral college vote changa somthum pariat omin ne na chang tur chuan alo bera electoral college vote zani somsari muangaya mi pui vote mutam tam nilawin electoral college vote mutam zok antling thin kumsang ni som paruk inkhan po khan Hillary Clinton chuan mi pui vote mutam zok dai ma se electoral college vote mutam zok Donald Trump a president ta ani kha mi pui vote mutam zok antling ti na ani lo rualin state tina mi pui vote mutam zok chuan electoral college vote hi an vai hui zui tlang puya state somnga zinga state somli pariata hedan hi kalpuyani electoral college vote chu engani US President thlanna hian state Iowa President thlang tura ruat big an oma chung mi te chu electoral college voter antia elector anti doctrine hetiang kalphung hi president thlanna a chi manani a in thlandanga manani velo mi puin direka president thlang loin electoral college voter te kaltangin an thlang ti na ani chu hei wang hian rampuma vote mutam zok ni lowin state ranga ne na chang tam zok an president thin ti ila a chiang mai ome electoral college vote nei zat tur hi mi hring tam lama tanga te ani awangin state tin te nei zat a in anglo zeng zunga mi hring bit na mun California chuan nga aberin somnga palilai an neya mi hring tholna Wyoming Alaska le North Dakota te chuan pathuman nei phaor state tina mi pui van tlang vote mutam berni apoimo ema achan chu electoral college voter ten an state mi pui te du thlanna ngai poimo saka an state chunga achak zoka piang an vote thin wangani Antinan Texas State President thlanna a vote mutam zok chuan vote la za zela somnga point pakhat muin chete chawin ne na changpo ni se an state electoral college vote vote somli chu avain a hui vekang in ne viau po ni se electoral college vote an hui zat hi adang lam to chuanglo candidate pani te anin be tok viau chuan rampum huapa mi pui vote mutlem zok antling theitlat bok kumsang ni som paruk in thana khan Donald Trump khan popular vote anti mai mi pui van tlang vote mutam lama Hillary Clinton kha vote makta duai ni nuai riat singruk sang riat zaruk som riat paruk lain phak lo ma se electoral college vote a mutam zok daya wangin atlinga kumsang ni in thana po khan George W Bush khan mi pui vote mutam lama vote nuai nga singli sang thum zariat somkwa panga a phak lo algora laka ne na achang thawani khami tumphei ka chuan candidate pani te hi anin ne tok le a Bush hian tling tura amamo zat electoral college vote zani somsari chu vote khat leka khumin vote zani somsari pakhat a muhra mani kha anni baga hian kumzapi som bakwana chung khan mi pui van tlang vote mutlem jok pathum chu US president atan thlantlin anlo ni to bok state trend khada chuan elector te hian athu phungin andu zong an vote thei ti anina in atakrama chuan an state mi puin andu ber an vote thin mi pui tam zokin andu ber ni lo ama du zonga vote ani chuan mirin tlak lo ti in mi puin an ko ron thin kumsang ni som paruk in thlan khan elector pasari lai chuan an state mi pui te du ber ni lowin an ma ni du zong an lo vote to a ma se in thlan rizala ngonga nei phalo state trend khada chuan elector rin tlak lo te hrem na dan khau tak
lung ina khung theina dan le sum choi tir theina dan siam mani awangin mani du dan aya mi pui du dan da poimo hi anti mak mo ani engpo ni se thil thleng theilo tak tak hi a omlova in thana angat phei chuan thleng theia pui hi atam US President thana po chung nungzok an omlo trum elector vote zani somsari mutling omlo trum a omve thei tho mai chu tiang thil chu a thleng ani chuan US ro rel na in niam jok House of Representative member ten President tur thlangin vote an thlakang ama ero chu America chanchina chung nungzok an omlo trum hi voi khat chi ala om kumsang khajariat somni pali dai to khan candidate pali ten electoral college vote anin sem kual veka wangin majority vote mupha an omlowa tuna ero chuan party lian pahni chau an om to awangin khatiang khachu athlen nonarin omlovani engwangin nge electoral college system hi manani kumsang khajasari somriat pasaria US dan puisia mani lai khachuan in kalpo na ala thalo hlea an ramalen boxi awangin mi puinol puitan president thlang tura vote thlak kha thil thei anilo chumi hrereng chungchuan dan siam tu ten mi pui ai o tu atana an ruat tena vote an thlak thei na dan hi siamanita ani khati hunlai khan abik takin America chimlama mi pui jinga chiar tel ni si vote thlak ve thiang si lo salan tama chu wangin electors ruat kha atrul viau enge a thatna le thatlo na electoral college system noya chuan candidate te tan state te jok te an poimo nep chuang lowa rampuma jin kual ngai lovin an thatlo na state an bitum chat the tin vote chiar no na trul pon chiar no na harsa to lova kar lova antifal mai thin thatna laya nei ang che in thatlo na lai po anei tho he system noya hi chuan rammi pui tam jokin an du ate an president theilo fova mitam takin an vote in omzia anei lo ni in an ngai pha tin state in an party du jok an vote tlut thina wangin campaign ma hawa tangin state tam jok hoilama riata candidate ten chung state a an din muntur chu an riat chian sa awangin atu jok nge chung nung jok ang ti a chian lo na state swing state an ti a anin sorbing angai chung state te chu an tlin le tlin lo hril tu ngai sa ngai bik thunei na nga bik an ni ta ka wangin thila kalfu theilo viau thin ani US President thlanna hian America khuale tui kumsom pariat tlingchin vote an thlak theya North Dakota ti chau lova chuan vote thlak thei tur chuan inji alu masaka ngai thin state tin ten thunei na an nei sanga vote thlak tura inji alu le a hun chung thua po state an lal bera an state milin ruam manna an siam mai thin Georgia le North Carolina te phei chuan state dang te vote thlak ma in vote an lo thlak to thin ani America khuale tui ramdanga omte point postal ballot mangin vote an thlak thei boka vote thlak ni la hian vote chiar ngal thin ni in azana atling tura chiang to thin president than rual hian US ro rel na insanga thutur keini lama lok sabha le rajya sabha MP kan tiang chi congress member an thlang ngal thin congress hian ro rel na in ni kengin pakhat jok chu member zali somthum panga omna House of Representative ania India rama lok sabha ang hi ani ro rel na sang jok senate omla in member somthum pali an omthung an pahnih hian dan siam tu an ni House of Representative hian summan chua chungchanga mo phurna la in senate hian sarkar lai puya chanvo poimo lian tak tak changtu tu ruat na an thok ber House of Representative fi Trump ate party Republican chuan thunun mekin senate ero Harris te Paul Democrat an chung nung jok tunge tlingang a chan na chu pa chavin a hriati ani amai ro chu US national media le khovel huapa thu thar the dar tulang sar tena mi pui ngai dan an lak khoma tangin tu din mun nge thajoka tuin nge ma so na tlaniam ti ero a hriat thei July thatop lama Joe Biden thlaka Democrat presidential candidate aron ni hlimte atangkhan Kamala Harris a boru ka sang ngala August thatop atanga October thlatir thleng pheika chuan 4% donin Donald Trump alaka ma a hruai ama ero chu arei tiala Trumpa aron sang tiala tuna phei chuan an kar hi azim to hle chuti ruale ro chuan rampum huapa mipui ngai dan an lak te hi te na dik lo theilo ani lo ti hria da tha mipui suk the tlang pui hriat na ne ro atang kai hle rampum huapa media sang mipui ngai dan sang an lak khom American News Network ABC News in anjir chian na atangin Kamala Harris in apumpuya 1.2% in ma a hruai ria an ngai danan zo zazela somli pariat point pakhatin atlin an rin lain zazela somli paruk point pariatin Trumpa atlin an ring thung
swing state an ti mai Democrat nge Republican chung nung zo kang ti hriat mai theilo na state pasari Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, Michigan, Pennsylvania le Wisconsin te Trump hian ma ason ve thunga swing state ta hne na changtu te hian rampum huwa pa hne na an chan thrina wangin apoimo le swing state pasari a palia Harris hian ma huai thin ma se Trump chuan ron le pelin Arizona, Georgia, Nevada le North Carolina te chete in ma huai ta a swing state jinga electoral vote tamber na vote som pako omna Pennsylvania po anin chung nung chok zak nuwa Trump hian ma huai tari Trump ma huai na hian avain electoral vote som ruk pariata om Kamala Harris chuan state pani Michigan le Wisconsin te ma la ruain August tha atanga ma ruai char na Pennsylvania ero le pelina om tari Ama ruai na state pania hian belkomin electoral vote som ni panga a om Harris ma ruai na Michigan le Wisconsin ba ka a hlotak Pennsylvania te hi kumsang ni som paruka thlantlina ni trumkhan Trump pan ala a kumsang ni som ni in thlan khan Biden a chuan ron chu sak vele in tuna swing state pasari zinga paruka hian hne na achangkha ani a atling zuita ani Biden a chakna state hi Kamala Harris hian aron humhim thei chuan tlinga puan ngam ani don ni in political expert te chuan an soi swing state jinga electoral vote som pako omna Pennsylvania lak hi apoimo zual hle a apum puya andin muntur hril tu ani thin he state a hian atira Trump a fal na la Joe Biden alaka 4.5% zetin ma a ruai man Mase Biden a aya Harris vor chu ani taga khan Democratic nominee hi aron sang jok thuaya chete in ma a ruai tarenga tuna ero atniam zoka atang vele ta thungani swing state pasaria te hian July tha khan Trump a chung nung hle a Biden alaka 5% donin ma a ruaya Harris aronin lan nu hian mipuin tarchak lo Biden a ai ngot chuan andu ani ang a in vor ta viau kumsang hli somni pani midterm election a mipui ngai dan an lak khom kha arin tlak le a chuti rualin president thlan na ero du su samin adik tok lo fo mipui vote bi ka ero adik tlang pui thung kumsang hli som paruk in thlan dona mipui ngai dan an lak khom na khan Hillary Clinton le Donald Trump te kha anin tluk le a fam frang frangin mipui ngai dan an lak ain ang lo zung mai ani Am ero chu opinion poll frang an lak khom cho rualin Hillary Clinton kha asang zok lek in than result aron chuak ta a makta duai thum donin mipui vote a mutam zok tarenga ama ero chu electoral college vote a mu tlem zok awangin atling zo talo mipui ngai dan an lak khan dikna chen nei ma se president turero an ring dik talo ti na ani kumsang ni som ni in thlan dona mipui ngai dan an laka Trump kha Biden alaka aniam hle a opinion poll siam tu fam frang za chuang zinga pani chawin chak zok turin anda tling zo talo ma se opinion poll a hniam ang min atak taka chuan alo hniam lem lo tarlan to angin rampung huwa pa media frangin mipui ngai dan frang an la khom American News Network ABC News in mithiam roya anjir chian na Kamala Harris hian 1.2% velin ma ruai mek ma se media lian hoin mipui ngai dan an la kero ain ang lo ve nuai Media lian tak ABC News Fob, The New York Times le Reuters ten Kamala Harris anda san zok vek lain mipui ngai dan la tu trend khat etla sintel Sokal strategies le Kaplan strategies ang chi da chuan Donald Trump anda sang zoka heti mek lai hian Yahoo News chuan andin mun ai inang chi ani in antar lang ve thung mipui ngai dan hi ala khom tu azirin adang lam ve thei tho maya an fam minga tangin khoi nge rin tla kang ti thlir rang thiam taila nakin loka in thlan result kan hremai dona tunge rin tlak lo ti chu hunin aron hril mayang